Rosa Kuguzibwe, Christopher Kuguzibwe na Mary Nyakischi abarukurwa mu cyaro ca Kinyinya umugombora ya Cyatego mu Rucegegwa nibageraho ngwishe ba Vincent Mwesige akabasigira itake rukushango mu cyaro ca Kabare omuri cyamba konkishen tujuzifata simu ya rubatwaraho abo kugira ngo bakaba bacere bato nyowe kura obutwari cyali bato isitwe yafa aroho haitakaho bamuzikaho yatulekaho na nyina yitwe nebintu bye byona biro haitakaho yaleke kiramu ova kisomero sarwa kyakanize kyagenda maise kya ekirame na hati bono tukine kiro abantu bagira ngo ishenta akabanza yabinganya n'abayitakeri shebo yaheza kufa nuko nyine nabo kutandika kutura umusente yato bucumbe bwanyuma yakireka cye nawe yafa kandi hati nabo batura umusente yato bucumbe konkati bineho kuhinga ati senkuru ito byafire twagaruka habutaka twahikira isento ito kumuhikira yatugamba ati tuine itaka tuyongera mu ba mateka tukabanza mu probation officer Nyakabwa gwali mwaka gwa 2017 yabeta yatuhebiro byogarukayo butwagarukire yatugamba ngwinye bananye mu ruge hayitaka mwaja kufa ubu naye himbire ningenda kulimayo akampambya nekipanka na abatabani ngo hano utagarukaho toyineho itaka eriyaso tiriroho hano timwineho mugabo gwona mugende kuri kandi kantumanya tukazarwa hano ninye mwatukulize kantu bamanya muri bantu bayitu habwakini mutubinga tuti aba bonjire kugira ubwoba bwanyuma y'abantu batakamanyira kunage cyandi ku musente yato bucumbe cero kubatinesereza kachemani kikanshika kataho ku reporting barece kikabana kigamba ha mucyara Rose kimugamba Rose woragaba otarugira hitaka noja kufa woragaruka mu kote biro byo kwezi 18 ebiro byo kwezi 20 tukwita bamureka tujya kwitana abantu bateka habantu musanjo tentu sasa muno kusanga tuino ho kulima ntubona tuli haporote ya nyinetu yatulekire kuni sita akabayinitaka yalihimba yalisoma mukiramu tushikiriro wabiro cyamano w'cyaro ca Kinyinya Nyansi yo kimhanda kandi ibintu byatugambire bayitukurora umuringo abana bagenzere babasetingamo cyamanyo bakamusika kuno mungi ya sepiriye yo kubanza Asimo na Mwesige bagenda barwajurunda amigongo ya gusozi ngo kubuli so Mwesige akaswera nyina abana umungi yo mbure sepiriya yise beto no yaferire nikituro cyo Mwesige nokiri hona nabwo twagambo na Josephat Asimo barukwetombuitera turukurabira hasimu ate nsonga zikabazita kanisonga kaziri mukoti zikahoyire nozi enshonga z'amatako mu district ya Cyegegwa zukwasiranse na iguru kandi bingi baferirwa magaraga bahabwa amataka gasha kwa Philip Murangera